Saya maybe terlambat, tapi never tu tak lah, right? Jadi bab 4 tadi, bab 3, right? Saya jumpa public goal, right? Tapi saya tak jumpa waktu 2008 tu, right? Saya tak jumpa. Saya baca blogspot pun, saya baca je saya macam tak tergerak hati lagi lah, right? Sebab yelah tak ada orang approach saya pun waktu tu, right? Tak ada orang approach saya, tak laku. Okey, selamat datang Bidi Mandal Suwito, selamat datang. Alhamdulillah belum terlambat. Teruskan, ya, belum terlambat, right? Jadi hari ini saya berkongsi pengalaman perjalanan emas saya, Cikgu Husin, right? Jadi saya Februari 2022, right? Sekitar harga 277 per gram, right? Waktulah saya tergerak, mohon nak jadi dealer, right? Okay, sebab saya tengok dia ada promosi, why not saya jadi dealer. Tapi bukan untuk tarik orang, dealer untuk saya. Sebab saya tahu saya akan terus menyimpan dalam bentuk emas. Jadi saya dapat dua, saya simpan emas. Jadi bila dealer untuk diri saya. Jadi saya dapat balik duit commission tu. Saya katakanlah saya melabur 100 gram, right? Jadi harga tu, right, commission 100 gram tu, okay, AR Faid sebagai pembeli emas, AR Faid sebagai dealer akan dapat commission tu. Jadi 2 in 1. Jadi I fikir macam tu, right? Jadi saya start macam tu sebelum saya buat sharing. Sebenarnya untuk servis diri saya fikir macam okay lah, Februari 22 tu aku jadi dealer for myself, right? Saya tak fikir sangat nak kongsi kat orang. Tapi as time goes by, rasa macam tak baik lah aku ni, right? Ada benda elok, right? Time tidur tak mimpi lah. Mimpi pasal aunty yang 1 kilo tu. Saya panggil 1 kilo aunty, right? Siapa tak mimpi macam bangun pukul 3 pagi. What was she thinking? What were you thinking? Aku jual, dia beli.